Assalamu alaikum. Boş şapalak, ona bazarındayız. Hem de gezek şul Nexia 1-2'lere geldi buyursa. 18 dekabr 2022 yıl. Like'tan basıp oy fikir yazmamlar. Bizden hizmet olsun, sizlerden like olsun doğanlar. Nexia hafta ondan sonra vapşile köp. Qanday oltat? Çok göre buyursa. Bismillah. Ha, tartib oltat. Sizdeki mi? Vallahi. Qara tusdagi Nexia 2010 15 telefon nomerler. Pul 200 ming kan ha? Ha, 160-170 kere veriyorum. 160-170 liraga beriyorum deydi. Probegi görünmeydi kan ha? Salonları жақсы ekan. Özbekistan Koreya. Koreyski deydi. Rusya nomerinde. Nexia 2. Senasını yazbaptır. Nexia 1. Assalamu alaikum. Qancha so'rayapti saqsiri? 296 ming kan probek. Qancha bo'lib turgan qo'lga tishi? 200 ha? Koreya O'zbekiston. O'zbekiston. Qaysi kanda? YouTube kanal. Baykaji degan. Keyingi Nexia 2 oq tusdagi. Aldın açıp koydur kapatdı. 2013 15-78 расход deydi. Senasını yazbaptır. Yazda yürügen ekan, ispitaniya qildi. Onlar maşinler kımbat mı, arzan mı dağı anı oyunuzlarda yazıp koyыңыздар kommentariyga. Haydi. Nexia 1 2008 15 telefon nomerler. Assalamu alaikum. Qancha tutasiz? 160. 160 ha, 234 ming para ekan. O'zbekiston Koreya. O'zbekistondaydi. Sizden mi? Nexia 1 Kızıl Sivet'te. Özbekistan Koreya kaçıncısı? O'zbekiston. O'zbekistondaydi. Probek 628 ming deydi. Qancha bo'la turgani? 200 ming deydi. Telefon nomerler 16-78 расход 2006 ekan yılı. Qancha qo'lga tiyeri? 170 mingga beriyorum deydi iyisi. So'zanga bereke versin. Nexia 2 2010 telefon nomerler 15 abiyom. Iyisi içindeki Asurayız. Benli Şemçung. Assalamu alaikum. Qancha so'rab o'tasiz? Vay, maşa o'ta jasapsizlar ku ha. Qancha bo'la turgan qo'lga tiyishi? Salonda endi men sizlar 250 ga berdi. O'zbekiston Koreya. O'zbekiston. Aldılары elektropaket, arkası vuruşunda ekan. Terize götüre turganlari. 250 ming telefon nomerler 2011 ekan yılı 5-6 расход deydi. Assalamu alaikum. Koreya O'zbekiston mı? O'zbekiston ha. Qancha bo'lib turgan qo'lga tiyishi? 220.
Sodаңызға береке берсін. Nexia 2 2011 жылы 1578 расход телефон номерлер. Қанша екен тақсыр? 290, а? Корея Өзбекстан ба? Өзбекстан. Өзбекстан, а? 4 өтен электропакетте 37 миңдей пробег. 37 миң. Болыш қанша қолға тиері? Болышы? 270 миң, а? Қолдаға береке берсін. Nexia 1 2007 16 78 расход telefon номерлер. Ассалаумалейкум. Бағасы қанша екен? 180 миң дейді. Ланос торындағы бағасын білеміз. Ланос, Аванте 1-2-лер шықса ошолордағы қошауыз арасында. Көрсем қойсаман қоштасын. Қанша қылып қойдыңыз аға? Қанша қылды? 236 миңге. 236 миңге дейді. Бағыты бербей тәді. Ушыл Nexia-ны. Бұл Ланостығы сенасы жазылбаптыр. Сенасын жазылғандар тартыш керек. Бирок тартып қойырыз. Ақ түстегі Ланос. Қанша? 260 миң дейді. Жылы 2006, 15, телефон номерлер, родной, краска дейді. Ол қанша қолға тиері? 240 миңге бері өрем дейді. Байкежи деген. Байкежи? Күнле шығау? Оа, бұйырса. Кеш шығады. Қызыл түстегі Ланос. 2008 телефон номерлер. Инжектор мотор, гидравлика бар екен. Кімден екен? Қанша екен? 250. Ол қанша қолға тиері тақсыр? 220. 220 миңге берем дейді. Телефон номерлер. Бұл жақса сізден бе? Қанша кетті? Қанша? 184. 184 миңге сатылды дейді. Аванте 1-2-лер жоқ қой. Telefon номерлер жылы 2000 кен, 16. Кімден екен? Қанша екен? 280. Бұл Аванте 1 бе же 2 бе? 2, а? Соныңызға береке берсін. Бұл 99, 16, 78 расход. Бірақ есі жоқ, сенасындағы жазылыптыр. Аванте 3 ақ түсті. Механика 2001 екен жылы. Бирок сенасы жоқ, есі дағы жоқ екен. Қызыққандар байланышып көрсеңіздер болады. Туғандарына ушинтип видео аяқтап жетті. Лайк басып қойыңыздар, ой пікір жазып дегендей.